Na kajing ujor ki pajba halo kajing sngau sosat kalej kawan namar kajing penwet ki trok kitku ki bayaj wat hakapor mensngi na surok wailoi balat hadu jingkiang umpong kala penlongi ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People Southeast Khasi Hill Border Circle ha hanyau trek wiyong arca opsan ban pakhang no ini ki trok hamadan ngailang kabadan hamarjan kasnong maurapat hima malai somat imship kaseng ya kajing alam ubak kermen syangdiar kum presiden laong bakaseng ke de paching tho shi board district halor kani kamat hendrai kini ki trok ki susange tang sipor bat menta lasdang ban yaj biang man lakasngi nagate ke surok laong bakani kala pun sosat shibo ni ka yaj ka yang ki pajba bat ki kaliket nongpang nama kajing sneu ka surok ka badang danru hapadeng kajing maromot menta kum taw laong bala ki board district kimshim khia halor kani kaseng kan shim ni sen jam ki kham tang e nagbanda kajing mentoy ki pajba nong shnong kathan mau sunram Nagalang jungi kumaseng yamdon kanunu kajing sngo persya hajing day bat ka business lane ka khayi ka pateng hajing day bat ki kam business jong ki nugi kanhun lane ki rusimat yamdon kajing sngo persya ka bukum kata namar bang idon kani ka dawba ka ba kani ka surok ka jungi ka day ka surok ka bala rimtam hapo ka state lane ngi khen hendrai kamdon kajing kala hadu kani ki singi kani ki por Day hadin ki katu katne ke jing ujor jing kiwi seng balang rengkat jungi kum ka seng FGP ki lawan ra ya kene ban repair nalang jungi kum ka seng imhun ya kene ka ba repair kum ta ngidon ru ban ong hang ne hajing day ba kene ki truck sipor kila sange ban yaj men singi ndai menta kila yaj biang kapor men singi kam tam ki kenja singiu mau senram bat kiwi kenjayo ki badai ka ka dong ka than ka jungi kanu ka penthut ka penwit ki ba nong let nong wan namar baka surok kalong kabarit kata-kata tikum ta nagalang jungi kum kasang sa sinpat kum kasenjam ya ka baka surkar ka de bansim ke jing kitli banle yai kene surok jungi namar kinong mi kmat jungi lese kila kren na kapor sa kapor na way sa way pat nong mi kmat kila kren ya ka jing e junga surok kumang jing ong pat ba baka surok lane ka linti ka singkin ka de ubudlum ya kayo kakot lane ubudlum jong upat ba nakabanta ban kentiu ya kayo kakot kupta na lang jungi kaseng ni kentujur ya kibor panya haji dai khamta makini ki trok ikwa kumbang ngila pensngo si kibor district bakim dai ban panya ikapor mensngi kapor ka bangi ibu na lang jung kaseng balakum numnu kini ki trok ki bakit ikini ki mar pemukuk batkiwi bakim dai banyak kapor mensngi lakum numnu kidi ban ailat lakum nu nyaw beje men step kidi ban sange bat hadu kendai beje men mit kila ban nya biang ban kit yaki mar ke jongki lang ba kane kalintik sekian namar ba kumbang ui nadu wiloi syadu balat hadu jingking umpung ila bu jing tho ila ujor sadisi ila pensngau bor sarkar nakapor sakapor baka dong ka thanjungi ka don kame ya surok ban penhe ban penbha bon ra ka skim ka bathamai Andrei kamdon kajing patiaw nagi bor sarkar menta lakumba nagi po baki spa snam te kumtan yang jungi kaseng daga mesim jungi sngo khia da mesim jungi sngo kit kli kumning ibat ikini ki kali ke bayaj kini ki truck kenang ban wanra ya ka jingsuk yo pai ba haba kalek kawan jung pai ba te kenyang nakaliang jungi kum kaseng ngimdon sibun dari tang kawai kani kadi kruak ka basai lada nakaliang jungi bor district kimsim khia kimpen poi sekit tolong skor kiba penya ini kitrok banong banle yai lang jungi kumasang ila ban syem skiwi pat kisenjam nang ni skmat ke ai ka bangin le ada ki bor district kimpet lam ya gajing e jung pat ba habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.